सडावास्को जाल्ले कोयराचे डिगारे काडपाक मध्य प्रदेशाचे एके खाजगी एजन्सीक येस आयला। 6 म्हयन्यां आदीं हो कोयर काडपाचो कंत्राट मुरगांव पालिकेन ह्या कंपनीक दिल्लो। शेनवारा नगराध्यक्ष आनी हेर नगरसेवकांनी ह्या कामाची पळोवणी केली। पावस सोंपले उपरांत हो पुराय कोयर काडटले आनी साळगांव पठाराचेर जाल्ल्या कोयरा प्रकल्पा सारको प्रकल्प उबारतले अशें नगराध्यक्ष दीपक नायक हांणी सांगलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। फ्रेंड दिश्टी पडटाच। आयज म्हाका जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 5-6 म्हयने जाले काम चालू आसा। हो जो हीप आसलेलो तुमी पयलो आसलो हांगा एक डोंगर कसो तयार जाल्लो आनी म्हाका आयज एक खुशी भोगता की ह्या आमच्या काळान कशें तरी एक एजन्सी येयली आनी तेंच्यांनी ते फूल क्लियर केल्लेलो आसा। आयज एक ए ब्लॉक तेंच्यांनी केल्लो तो हीप ऑलरेडी तेंच्यांनी कंप्लीट केल्लो आसा। तुमी जाय जाल्यार विज्युअल्स काडूं शकता। सेकंड हांगा डी ब्लॉक ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 50% हांगालो कवर जाल्लो आहा। म्हणजे टोटल जितले 100% एटलीस्ट तेंच्यांनी 40 to 45% कंप्लीट केलेले आहा। हांव तांकां सगळ्यांक एप्रिशिएट करता। म्हाका दिसता आनी येता ते काळान नेक्स्ट पावस म्हटल्यार हांगा सगळें कंप्लीट जातलें हें म्हाका आशा दिसता। आनी सेकंडली म्हाका एक क्लीन केल्या पण एक न्यू प्रोजेक्ट हांगा हाडपाची एक विचार आसा। तो ऑलरेडी आमी जसो तुमी सांगता तसो सालिगांव जो केल्लो प्रोजेक्ट जो मायकल लोबोन सेम टायप प्रोजेक्ट आमी हांगा हाडूंक सोदता। हांगा एक आमकां बेर लँड गावतली जो मेन हो फूल हीप भायर सरना कवर जायना। हांगा आमकां कांय डेवलपमेंट करूंक गावना आनी खंय तरी बरें दिसता एक वाटेर आसा की हांगा हो जो गार्बेज डंप जाल्लो तो क्लियर जाता। आतां आमी कावन्सिलर वॉर्ड कावन्सिलर हांगा इन्स्पेक्शनाक येयल्या पूण हांगा बारीक आमी नोट करता हांगा प्लास्टीक चड आसा आनी हे प्लास्टिकाक लागून म्हाका दिसता गार्बेज चड जाता। हांव लोकांक एक अपील करता जे तुमी जे प्लास्टीक यूज करता ते प्लीज प्लास्टीक यूज करूं नाकात। आयज हांगा गार्बेज डंप यार्डान तुमी येवन पळोवंक शकतात की हांगा जो मेजर जो कचरो आहा तो प्लास्टिकाचो। सो लोकांनी समज स्वतान प्लास्टीक आपलो यूज करिना जाल्यार म्हाका दिसता असलो गार्बेज येवचो ना। In December 15 this and the very next day there was a big fire at Sada station garbage yard and we were very panic and heaps of garbage was there and which was beyond our expectation. We could not control the fire, so many firefighters, so much smoke and all the surrounding people were suffocated and even hospital people were shifted from there and that panicky situation was there that we should clear. So we took up the initiative with local authority and our engineers and our G-Suda people and meetings were held on barefooted basis and we tried and successfully gave this contract to e-solution people who are from Madhya Pradesh and then they did it such a nice way within they started in month of November, December, January, February, March. In 5 months the miracle has happened there because earlier we could not go there, stand there stinking. Now we feel like going there and with the constant monitoring from G-Suda, our MMC technical section, myself used to go there alternate days and also our contractor, I say very good, he has done the work and now all 3 sheets are cleared, which is really I feel proud to say that work has been carried out up to mark. And the one more thing I would like to bring and tell the people that the garbage which is remaining there is only plastic baled which will be cleared soon, but that plastic we should now reduce, recycle and reuse plastics because plastic creates very bad situation and their only solution is to handle it properly and people should segregate their waste at doorstep. हम जब यहाँ पे आए थे हम यहाँ खड़े भी नहीं हो पाते थे, इतना यहाँ पे स्मेल आता था। नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू से कि हमारी टीम ने यहाँ पे बहुत मेहनत करके वी आर स्टैंडिंग हेयर। यहाँ पीछे जितने बड़े भी पहाड़ों के हीप थे काफ़ी हमने कंप्लीट करे हैं। हमने पर्सनली हमारा टारगेट प्लान किया था कि हम यहाँ पे कम से कम 20 to 25% अचीव करेंगे, बट हमने डेली वर्क किया है। हमने ना ही कोई हॉलीडे देखा है ना ही कोई छुट्टी देखा है। सैटरडे संडे एवरी डे वी वर वर्किंग फॉर 12 आवर्स एंड हमने टारगेट 40 to 45% अचीव किया है और हम ये प्लान कर रहे हैं कि बारिश के बाद जब वापस आएंगे तो विद इन नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स हम ये पूरा ख़त्म कर देंगे। वी हैव ऑल्सो इंस्टॉल्ड अ न्यू प्लांट ओवर हेयर, तो हमारी अब काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट।